Law mangkali ngacarama masalawa ki makadeki nareki baca mahalul kia makadeki magi nasaba nabi ta hadir. Yang hadir itu tanya alimal lahirna nabi ta, tapi yang hadir adalah nurun Muhammad. Nasaba nurun Muhammad itu adalah cahaya, sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya seinanya cahaya malaikat itu nur Muhammad. Apa polukki rosininna sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana angka listirihe kabalonge. Pusat nanya listirihe dia dok sidrat kenro okui bakaru. Tapi mana angka ipakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu nur Muhammad. Itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat na ko nabita, angka salawat lo ko nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere nur na nabita salawat nur Muhammad tabaca. Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya ko makade Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat lo ko aliman lahirna nabita. Ya ko makadaki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja na langsung tabaca sallallahu alaihi wasallam aja na langsung tabaca. Makanya kau mak barasanji teh nak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai. Magai nasaba nur na mematto nabi teh salawati. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca jolo iroya nappa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunarampe patta saupu makada buka pintu nurna nabi tanappa musalawati. Dicepi pakoli bukai pintu nurna nabi tanappa musalawaki. Kega pintu nurna nabita yanaritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan. Makanya itu nabita yolo itu ipancaji itu nurna imondri man itu oleh malahiranna. Yana tu nak kada tau pandrite nabita nabi pamulari hakiki pacapurang iri lahirannya. Memang nasabah yang pertama adalah nur Muhammad. Maka dan kagak lelena angkah pong Allah Ta'ala rampi ke dalam kita. Akan asa pong Allah Ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nurun Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin dan kitab. Imondri mani kita itu Pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an belakangan. Kega yolo pong Allah Ta'ala makada kada ja'akum minallahi nurun. Itulah nurun Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakan karilebo na yatanayo. Maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan nur Muhammad. Ya tu ampai nabita ya kokui watakalewe maka dai rahasia. Ya kokui sampajange maka dai alena. Magai alipu tatto haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Niga ya Ahmad itulah nurun Muhammad. Eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko suju ki huruf mim ya ko tudang ite maka dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tu nak dapat tasawuf Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang ya yana urut apa hari ternyata reka yaitu tania Pak ipahami kada oya na piyasa he watakaleka puluk ko matiro aga watakaleka sarai puluk ko tanay puluk ko api puluk ko anginge puluk ko wae maka na mape watakaleta na degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasi si bawa talo napi balender mancaji roti tak de talona. Tapi unsurnya ada. Sifatna api tetong angin ngerokok tanah suju wae suju tanah tudang. Aga mana nama kada mati Ahmad. Iya matoto. Watakale rahasia puluh kumana nabita.
Yana tu nak kada nurun Muhammad. Yana tu ampai ambok na watakalewe, yana tu ambok takolino, tapi ambok na ruwe adalah nurun Muhammad. Yana tu ampai isalawaki nabitta. Degaga pak dong letu okupong Allah Ta'ala na sebab pintu langit tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita.